Abrahamov proces kreativne radionice. Evo kakav je to proces. Svakog dana ćete odlaziti na jednu vrstu kreativne radionice. Ne neko drugo vreme. 15 minuta je sasvim dovoljno. Nije potrebno više od 20. Ova radionica ne mora se odvijati svakog dana na istom mestu. Ali dobro je da to bude mesto na kojem vas neće ometati ili prekidati. Na tom mestu nećete zalaziti u izmenjeno stanje svesti. To nije stanje meditacije. To je stanje upućivanja misli o onome što želite sa takvom jasnoćom da vaše unutrašnje biće reaguje nudeći potvrđujuće emocije. Pre nego što otpočnete ovaj proces, važno je da budete srećni. Jer ako tamo odete nesrećni ili ne osjećajući nikakvu emociju, tada vaš rad neće imati nikakvu naročitu vrednost, jer tamo neće biti vaše moći privlačenja. Kad kažemo srećni, ne govorimo o tome da bi trebalo da skakućete naokolo od ushićenja. Mislimo na uzvišen osjećaj vedrine, onaj osjećaj da je sve u redu. Stoga, preporučujemo da uradite sve što je u vašoj moći da biste postali srećni. Proces je drugačiji za svakog od vas. Za Ester, na primjer, slušanje muzike je vrlo brz način da je obuzme to uzvišeno osjećanje radosti, ali to se ne postiže bilo kojom muzikom, pa čak i ne i svaki put istom muzikom. Za neke od vas to je interakcija sa životinjama ili blizina vode, ali kad vas obuzme taj dobar osjećaj, tada sedite. Vaša radionica je počela. Vaš posao ovdje, u ovoj radionici, jeste da asimilujete podatke koje prikupljate iz svog stvarnog životnog iskustva, kroz interakcije sa drugima i kretanje po vašem fizičkom okruženju. Vaš zadatak ovdje je da objedinite te podatke u nekoj vrsti slike samog sebe, one koja vas zadovoljava i koja vam prija. Vaše životno iskustvo izvan ove radionice bit će od velike vrednosti, jer dok se krećete kroz svoj dan, bez obzira na to šta radite, idete na posao, radite po kući, družite se s partnerom, prijateljima, decom ili roditeljima, ako ćete svoje vreme koristiti s namerom da prikupljate podatke i tragate za stvarima koje vam se dopadaju, a koje možete uneti u svoju radionicu, ustanovit ćete da vam je svaki dan zabavan. Da li ste ikad otišli u kupovinu s nešto para u džepu i namerom da nađete nešto što ćete kupiti? Dok ste razgledali, iako ste vidjeli mnogo stvari koje niste želeli, namera vam je bila da nađete nešto što želite i date novac za to. Dakle, upravo na taj način bismo želeli da gledate na svaki dan svog životnog iskustva, kao da imate pun džep nečega što ćete razmeniti za ove podatke koje prikupljate. Na primjer, možda vidite nekog ko je po prirodi veseo. Pohranite taj podatak s namerom da ga kasnije unesete u svoju radionicu. Možda vidite nekog ko vozi kola koja vam se dopadaju. Pohranite taj podatak. Možda vidite zanimanje koje vam se dopada. Šta god da vidite, a dopadne vam se, upamtite to. Možete čak i zapisati. Kad vidite nešto za što mislite da biste voljeli da se nađe u vašem životnom iskustvu, vidite sebe kako pohranjujete taj podatak u svojevrsnu mentalnu banku. Potom, kad odete u svoju radionicu, možete početi da asimilujete podatke, a za to vreme pripremit ćete sliku sebe iz koje ćete početi da u svoje iskustvo privlačite suštinu onoga što vam prija. Ako ste kadri da prihvatite spoznaju da je vaš stvarni zadatak, bez obzira na to koje su ostale aktivnosti koje obavljate, da gledate naokolo u potrazi za onim što želite, s namerom da unesete to u svoju radionicu kako biste stvorili viziju sebe iz koje ćete privlačiti. Tada ćete doći do spoznanja da nema ničega što ne možete biti, raditi ili imati. Nalazim se u svojoj kreativnoj radionici. Dakle, osjećate se srećno i sedite u svojoj radionici. Evo jednog primjera posla koji možete obavljati u njoj. Volim da budem ovdje. Prepoznajem vrednost i snagu ovog trenutka. Ovdje se osjećam veoma dobro.
Vidim sebe u svojevrsnom totalnom paketu, onom za koji znam da je moje sopstveno delo, a svakako je paket po mom izboru. Na ovoj slici sebe pun sam energije, nisam umoran i zaista se kroz životno iskustvo krećem bez otpora. Dok gledam sebe kako klizim naokolo, ulazim i izlazim iz kola, zgrada, prostorija, razgovora i životnih iskustava, vidim sebe kako plutam bez napora, udobno i srećno. Vidim sebe kako privlačim samo one koji su u skladu sa mojom trenutnom namerom i iz časa u čas mi je sve jasnije šta želim. Kad uđem u svoja kola i krenem negde, vidim sebe kako tamo stižem zdrav, odmoran i na vreme i spreman za sve što tamo imam da radim. Vidim sebe savršeno odevenog, baš onako kako volim. A lepo je znati da nije važno šta se dopada drugima, pa čak ni šta drugi misle o onome što se meni dopada. Ono što je važno jeste da budem zadovoljan sobom, a kad se vidim, sasvim sigurno jesam. Priznam da sam neograničen u svim aspektima svog života. Imam neograničen bankovni račun i dok vidim sebe kako se krećem kroz životna iskustva, ushićuje me saznanje da ne postoji ništa što mi se dopada, a što je ograničeno novcem. Sve odluke donosim bazirajući ih na tome želim li neko iskustvo ili ne, a ne na tome mogu li da ga priuštim. Zato što znam da sam magnet koji privlači svaki prosperitet, zdravlje i odnose koje odaberem. Biram apsolutno i kontinuirano izobilje, jer shvatam da u univerzumu nema granica izobilju i da svojim privlačenjem izobilja ne ograničavam druge ljude. Ima dovoljno za sve. Ključ je u tome da svako od nas to vidi i poželi i potom će svako to i privlačiti. Prema tome, biram neograničeno, bez obaveze da pravim veliku zalihu, jer shvatam da imam moć da privučem ono što želim u koju god svrhu da želim. I dok razmišljam o nečemu drugom što želim, novac mi lako pritiče, tako da je moje snabdevanje izobiljem i prosperitetom neograničeno. U svim oblastima mog života postoje aspekti izobilja. Vidim sebe okruženog drugim sličnim meni koji, kao i ja, žele da se razvijaju, koji su privučeni meni mojom spremnošću da ih puštam da budu, rade ili imaju šta god žele, dok istovremeno nemam potrebe da u svoje iskustvo privlačim one stvari koje se njima možda dopadaju, ali meni ne. Vidim sebe u interakcijama s drugima, kako razgovaram, smejem se i uživam u onome što je u njima savršeno, dok oni uživaju u onome što je savršeno u meni. Svi cenimo jedni druge i niko od nas ne kritikuje ili uočava one stvari koje nam se ne dopadaju. Vidim sebe u savršenom zdravlju. Vidim sebe u apsolutnom prosperitetu. Vidim sebe punog života, iznova punog poštovanja za ovo fizičko životno iskustvo koje sam toliko želeo da sam odlučio da postanem fizičko biće. Veličanstveno je biti ovde kao fizičko biće, donositi odluke svojim fizičkim mozgom, ali pristupati moći univerzuma kroz moć zakona privlačenja. A upravo iz ovog čudesnog stanja privlačim sada još mnogo toga. Dobro je, zabavno je, veoma mi se dopada. Izaći ću iz ove radionice s namerom da tokom ostatka dana potražim još onoga što mi se dopada. Lepo je znati da ako vidim nekog prosperitetnog, ali bolesnog, ne moram da unesem u svoju radionicu ceo paket, već samo onaj njegov deo koji mi se dopada. Stoga ću uneti primer prosperiteta i izostaviti primer bolesti. Moj posao je za sada gotov.